Sanibonani bafethu, I go by the name of Mwaphama M, as you all know. So igama lami langempela kumuntu ongangazi nguSiphamandla Mtshali all the way from eBhamshela. Ngizokhuluma nge-album yami, ngisanda khipha i-album entsha, igama layo ethi Mhlahlandlela. So ngizoyi-breaka down so that uzo-understand fethu ukuthi kahle kahle ingoma nengoma kukhulunywa ngani. Kuthi angivele ngibhale incwadi. Ingoma yokuqala laphaya kwi-album ithi Dear Son yabani yami yabo. Ngiya-appreciate yabo noma ngiyayamukela welcome kahle kahle. Ziningi izinto ezenzakalayo so yabo uzokhulalalela mase emdala khona like ama-lines nje that hello boy welcome to this world ntwana yami yabo ngicathi uyezwa lapho ukuthi nje ngiyamwelcome loyo muntu yabo khuluma ngaloo nto nje. Esibili ithi Mfokangcobo. Mfokangcobo i-tribute fethu like story like ngathini it's very true story kahle kahle yabo lapho ngikhuluma ngomfethu wami yabo ngangizwana naye ngo-2016 kathi kwakumhla 26 yabo wabamgwaza fethu washona like sasizwana nje kakhulu yabo mina ngine-movement ebizwa ngokuthi ama-legend asekhasi like sasiba u-6 naye wayeyiphatha leyo movement so-ke fethu like bamgwaza washona yabo like sasinephupho elilodwa nje and futhi akubone like manizwana baningi but kukho lo muntu lo enizwana naye kakhulu kunabo bonke wayileyo muntu-ke yena-ke so fethu ngithe mase ngenza i-album so ngasibona isidingo yabo sokumenzela something yokumkhumbula nomuntu obesemkhohliwe yabo wamkhumbuza ukuthi hey bekukhona isibanibani yabo ikhuluma ngomfethu igama lakhe langempela nje Siyabonga Wangcobo naye wangasekhaya yabo. So number 3 uthi I'm home. Leyo ngoma right now okuyiyona like isenza kahle kakhulu kwi-album inano music video ungahambe ucheck music video on YouTube yawo. So I'm home khuluma like umuntu engithandana naye yabo noma uthandana naye because vele masenza ingoma noma mangenza ingoma ngisuke ngiyenzela nini yabo mina anginantombi anginalutho ngisengifuna relate nje yabo. So lapho nje fethu I'm home like ngiyachaza ukuthi ngangithi nje umuntu wesifazane ngeke ngisaphinde ngihlangane naye ngenxa yokuthi ngihlangana nabantu abaningi yabo sothi bangiphula inhliziyo but lo sekhona njengamanje ngiyambona ukuthi na yena-ke lo and ngijabule yabo so nje I'm home nethezekile kuyena bese kuba like u-track number 4 othi Nkosi Ngiyabonga yabo fethu ziye zizenzeka noma ezinye izinto ubone okunye umuntu uyashizile la kuyabheda la but mfethu akumele uhlezi ukhala ngaso sonke isikhathi yabo sometimes kumele ubuye nje ubonge okuncane yabo nje ubonge ukuphila nje fethu ukuthi usaphila uvuka u-right because khona abantu abalalile fethu baplana bathi kusasa ngizokwenza ukuthi kwangenzeka leyo nto leyo yabo so uvuke nje ubonge ukuthi Nkosi Ngiyabonga. So le ngoma le ethi Nkosi Ngiyabonga ikhuluma ngoku-appreciate uNkulunkulu yabo kulokho okuncane akwenzele khona. Track number 5 ithi Ngihlushwa Yithongo yabo ngihlushwa yithongo. Ngicabanga ukuthi baningi abantu abazorelate la cause baningi abantu like abahluphekayo like beze beyinyangeni umuntu engazi kwenzakalani ngempilo yakhe etshetha abanye like bamthakatha kanti abamthakathi yabo mhlawumbe unabantu abadala ubizo like akufuna avomo ukuthi bakuyena aba-accept yabo gcine sekumhlupha-ke umbangela iy'nkinga. So track number 5 khuluma ngayo leyo ethi Ngihlushwa Yithongo. Track number 6 ithi Mthandazo Kagogo. Mthandazo Kagogo mfethu engathi isoba liyazisho nje ithi Mthandazo Kagogo but Mthandazo Kagogo lapho ngikhuluma ngelentuza ukuthi ubone manisebancane noma kusekhona umuntu omdala ekhaya ogogo uthola ukuthi noma nina ningayinaki indaba yesonto but yena nina kunina like une-care nani yabo uyanithandazela yonke nje into nje ubeka nina phambili kuNkulunkulu yabo even ethandaza noma yini nje. So manje uthola ukuthi wena mfethu okay-ke senze i-example
sothi akasekho emhlabeni yabo uzuyibuza ukuthi hayibo ngoba ugogo wayithandaza nje so yini manje uthola ukuthi izinto zakhe ziyakubhedela kodwa ugogo wakho wayithandaza nje uNkulunkulu wayeloyali kuyena yabo manje uzuyibuza ukuthi kwenzakalani ngoba ugogo wayithandaza so le ngoma le ikhuluma ngaleyo nto ke bethi imithandazo kagogo ithi ngoba ugogo ubethandaza pho yini ngingaphuma enhluphekweni yabo. Bese kuba utrack number 7 uthi Dengwane featuring uFanatic yabo. Lapha bethu ngikhuluma ngomuntu oshiwe isithandwa sakhe yabo iDengwane bosho omunye umuntu umezwa ilentuza i-title Dengwane sazi uthini lona like chaza ukuthi like kwangishiya Dengwane like kwangishiya ngedwa yabo. So khuluma ngesithandwa sakho ke lapha eSection ngikathi uzorelate nawe lapho wake washare isithandwa sakho mfethu ukubona ukuthi umuntu uyamthanda avele nje mhlawumbe usebona omunye umuntu ongcono kunawe noma nje anything esiyenzekile but ezodala ukuthi niyalihlukana sothi wena usamthanda. Track number 8 ithi yangihlupha emoyeni sometimes yabo like maniphila mfethu empilweni khona izimo obonayo ukuthi uthi kunzima ukuthi ukhulume ngazo yabo njengami ke mina iziciko ke ngivele manje like mangihlushwa something emoyeni ngivele ngikhetha ukuyibhala kodwa leya ngoma nje yona yonke ikhuluma ngokuthi uthola ukuthi izalo babo yedwa noma umama behlukene kodwa ke uthola ukuthi manje kodwa nje ikhona leyo connection engekho kodwa nizalo babo yedwa ziningi izinto ezihlupha abantu emoyeni mina kodwa kuleyo ngoma ngikhuluma ngale yonke kanjalo ukuthi nizalo babo yedwa but aninayo connection yabo so yeah it's way back lento yangihlupha emoyeni okuningi mfethu mangikhuluma kanje ngeke uzwe but ngiyazama ukuchazela mina ukuthi ikhuluma ngani wena okwakho ukuthi ufuna ukuzwa kahle konke uhambe uyolalela ingoma yabo because ngeke ngikwazi ukuchaza ingoma yonke line to line okwami ukuthi ngithathe kubeka esithombeni ukuthi ingoma ikhuluma ngani. Bese kuba like track number 9 it's Webafo featuring uHero. uHero ke umunye mfethu nje esiclose kakhulu naye yabo kule album sisebenzile futhi naye kakhulu and shout out to him futhi yabo ingoma ethi Webafo ke i-tribute naye i-tribute kodwa angithi khona lethi uFokangcobo kwakumngani wami lethi Webafo ikhuluma ngomfethu lo wasekhaya ngqo ozalwe ekhaya ke ethi Webafo ngiyathemba ukuthi uhambe kahle yabo. So yeah ngathini i-goodbye nje ivalelisa umuntu wakino like obe close yabo nawe noma ubafo wakho your brother understand so yeah nayi tribute futhi. Track number 10 ithi ngiphathela wena featuring uGrenade all the way from Epitville kabuyami ke leyo ke so ingoma ethi ngiphathela wena ngicathi nesihlobo ethu uyasizwa ngiphathela wena lapho kukhulunywa ngentombazane uthola ukuthi like nanithandana ngasemakhaya wathi masusukile ngakhona la ukhona iside seThekwini Joburg Cape Town uyosebenza yabo gcina senikhulumana ngocingo wena mfethu kube naleyo lack of communication leyo uyabo but lokho ngithembisana ukuthi no nisazobonana ukuthi manje la ukhona usazama yabo uphantela yena futhi leyo muntu yabo but yeah i love song nayo but le story sayo si basic lento engichaza njengamanje. Bese kuzoba number 11 uthi Dear Gogo featuring uTrivester T nalena bafowethu inawo music video yabo it's out on YouTube ungahamba uyochecka Dear Gogo mfethu engasho mfethu ukuthi i-true story yabo i-true story kodwa ke esami story lapho khona nomuntu obukelayo naye uzorelate yabo Dear Gogo ethi Dear Gogo ngiyathemba ukuthi uyakhumbula ukuthi washiya ingane nwathi yabo thola ukuthi mfethu yabo uyayibona izinto like ukuthi ayibo izinto saseyibheda kanje manje
kodwa ugogo wahamba eyibona ukuthi yabo like izinto ziyabheda ngaba asakhumbuli yini ukuthi washiya kukanjani yini like engasayivezi mhlawumbe into ey'fana ney'nhlanhla kanjani njani ngoba phela like uyazi yabo washiya kunjani yabo. So like kufanele ukuthi ngibhalela ugogo wami incwadi ukuthi akasakhumbuli yini like ukuthi washiya kunjani ngoba sekutholakele nje kanje. Bese kuba number 12 featuring Ice Cream. Shout out to him. He's doing the most yabo. Blind kakhulu. Oh makhe fethu it's a party song. Yabo nje. Kuya ngokuthi ujatshule lapha ya. Ujatshule ngeke lo ngichaza kakhulu ke khona. But it's a party song fethu. Yabo. Ingoma ine vibe, beat lishayiwe yena Ice Cream. Phinde producer yena futhi. Bese kubo number 13 uthi Dumo Lwami. Yabo, Dumo Lwami like Dumo Lwami wangikhatha nabantu. Ingoma isho kanjani. Yabo, thola ukuthi wena fethu yabo le fame lencane usuthi uyaqala nje iyakhuphuka nawe. Thola ukuthi ade kumngani wami kukhona abangani bami la abambala baqala abantu bakushintshela abantu sethi usibani useyayitshela ngoba usenza ukuthi like mina nje sethi ngoba sevela ku-TV useyaqala uyayitshela uthola ukuthi wena nje emqondweni wakho leyo nto bungayicabanga ukuthi ayi sekumele ngiqale ngibabhampeleke manje abantu noma ini but okuyilona udumo elikufikele nalezo zinto yabo uyithola ususenkingeni nawe ongayazi but ekufikele nento oyenzayo na okungelula ukuthi uyigweme leyo nto yabo because izinto ezenzekayo mfethu leyo ngoma ikhuluma ngaleyo nto like Dumo Lwami ngiqhatha nabantu yabo. Also featuring uHero nalapho futhi. Bese kuba number 14 Bomavula Kuvaliwe featuring uGrenade all the way from eBigville. uGrenade ingoma yesibili lesisebenze nginaye le yokuqala ilethi ngibhantela wena mase kuba ile Omavula Kuvaliwe. La Omavula Kuvaliwe ikhuluma ngedlozi ukuthi like Omavula Kuvaliwe yabo ukuthi noma abantu fethu sebevalile nje bejust like baqedile ngawo benze zonke izinto abacabanga ukuthi bakuvalelile impumelelo yakho uthi uye phambili but mase leyafika ke idlozi fethu because thina abantu abamnyama we believe kuma ancestors yabo mina nje kakhulukazi yabo. So nami yabo ke kwakhona ihombe yabo thola ukuthi uyabona ukuthi eyibona ke la ijumping then mase senza izinto zethu njengamaZulu bese uyayibona izinto sana izinto seziyaqala ziyakhanya. So yaba appreciate nalapho ukuthi Bomavula Kuvaliwe nini nafika sebethi abantu ngami sebefungile. Bese kuba number 15 seliyakhanya yabo. Number 15 like something like enginika hope ukuthi ngibone ngathi ithasa lami seliyakhanya yabo. Bese kuba like number 16 it's angeke komalume ngilibeke mina we like uthola ukuthi fethu uyakhumbula komalume wakho uyafisa nokuya khona yabo but khona lezi zinto lezi ezikuvimbayo ukuthi uye khona mhlawumbe ngenxa ngendlela abakushisa ngayo mhlawumbe usemncane noma nje ngey'ngqinamba zimndenini abafethu niyazazi izinto ziningi ezenzekalayo kuma families yabo but ikhuluma ngaleyo nto nayo ukuthi mina like ngeke ngiye komalume ngo1 no2 no3 no4 ilapho konke ngomeni yabo. Bese kuba like number 17 feature Sheqi yabo. Sithando sami lapha mangingena nje kusona like so ngichaza ngokuthi fethu like mhlawumbe ngike ngaflopa yabo mhlawumbe ngigaze ngacishe ngaliwa mhlawumbe ngenxa yokuthi ngaphika nabangani akhona nje iverse 2 ukhuluma ngaleyo nto le ukuthi ngaphika nabangani besihamba lapha siphuza senza yonke into sibuye ekseni ngiphuza imama fethu ngingalilaleli yabo ngize ngacishe ngaliwa yabo but still langibekezelela yabo. So ngi-appreciate lona ke lapho ukuthi ngiyabonga ukuthi kuthe noma ngiyenza noma yini ebhedayo but still lahlala nami yabo. Bese kuba yokugcina mfethu number 18 ethi Uthando Lwami
yabona lapho in love ke featuring uDiamond Rose usisi wami lapho ucula kahle yabo in love lapho fethu ila ngoma nje lendlela engayibeka ngayo chaza ngokuthi nje fethu lapha uyijabulele nomuntu wakho nivalelene endlini kholutho nje liphazamisayo kahle njengoba ngisho nje ukuthi la ngoma in love hamba lalela le ngoma yabo ngisemathandweni kahle ngangikhethile ngibhala le ngoma but not me yabo ngoba ngibhalela nini ngoba ngichazile nasekuqaleni ngicabanga ukuthi sengiyichaze yonke into ekumele ngiyichaze okuningi ukuwena nje ukuthi uhambe lapha kwi-album uyilalele yonke into engifuna uyenze ungayilaleli ingoma lapha koFakaza noma udownload ingoma lapha ku-Videomate mase uthi uxhasile mina uxhasanga mina uma udownload ingoma ku-Videomate yabo uma uxhasa mina hamba stream ingoma Amazon, Apple, Spotify ne-link ya YouTube kodwa efakwe ama-online digital stores yabo not le efakwe yimina because khona lezi ezifakwe yimina yabo mina nginayo emyami ngiyazi uyifakelile but lapho ungayilalela nje but mina into engenzela imali ile efakwe ama-online stores.